Potrošačka organizacija APOS iz Novog Sada je nastavila da i tokom aprila prati cene 63 prehrambena proizvoda iz potrošačke korpe u 7 velikih trgovinskih lanaca u Novom Sadu. Istraživanjem su obuhvaćeni Tempo, Roda, Mercator, Maxi, Idea, Univerexport i DIS. Po rezultatima APOS-a najskuplje je kupovati u Maxiju, a najjeftinije u DIS-u i Tempu. Prosečan nivo cena je označen brojem 100. Brojčana vrednost iznad 100 pokazuje da su u nekom lancu cene iznad proseka i obrnuto. Kada uporedimo podatke od pre mesec dana, nešto se povećala razlika u cenama između DIS-a i Tempa. U proseku je DIS oko 6% jeftiniji od ostalih lanaca, izuzev Tempa, od koga je jeftiniji u proseku nešto više od 3%. Iako je Maxi najskuplji lanac, u njemu je voće i povrće prilično povoljno, praktično po istoj prosečnoj ceni kao i u Tempu i DIS-u. Mleko i mlečne prerađevine su sa druge strane najskuplje u Maxiju, dok su kod drugih približne proseku. Za potrošače je svakako dobro da se ovakva istraživanja rade, jer trgovinskim lancima sigurno nije prijatno da se u medijima pojavljuju vesti i informacije koje govore da su oni najskuplji, a da pritom izdvajaju pozamašna sredstva kako bi nas putem televizijskih reklama ubedili da su najpovoljniji.